Amen Amen. Ngikholwa enkonzweni. Ngisakholiwe. Umlungu lo. Ezweni lenkosi yomkhwana. Amen. Enkulu. Verse 141. Samuel woke up 15:23. Ibambe khona la. Bayakhala ngani. Ebani batshela. Bayakhala ngani. Ngenye imini ukuze ngibe lapha. Ngenye imini unkosikazi wakithi ekhaya uvuka nesibonakaliso salapha ekhaya. Ubona lapha ekhaya imindeni ihlukene. Kwathiwa lo mndeni wakini lapho uzalwa khona. Kwathiwa lo mndeni kodwa lo walapha ugana khona lo.
uthi leoni sengiyangena mina uthi yena nami uyangena bathi wena uzungena ngoba umndeni walapho ugana khona awukho lapha ekhaya awungenile lapha ekhaya uthi ke womningi lomndeni wakithi ukudle umgwaqo ngale kwathi uyababona labantu abanye sebashayiswa zimoto khona la emgwaqweni abangenile ithi inkosi uJesu ukhulu kwaba nempulo ungena ezulwini kodwa ikamela ulula kwamindeni engokeni la lo musu ubekwe sikhona la kwamashu sihlala khona mina ngihlala ngale ehostela ngale ibhloko yami ku-602 la lo mhosha lo bekuyilapho bekulahla khona abantu la amen mhlambe 10 15 ngelanga ababulele amazemnyama lapha ingane mhlawumbe ey'nteluka phakathi emanzini mhlawumbe 018 020 eyasiyo ngizothetha icala abazalwane amen amen selithethiwe ngibongene holo mina ngangene holo mntu ngangene holo mntu kanti siyahlabela enyangeni yosuku ishango simelika sidonse silike amaphimbi tulane kuthiwa ukhokho wobaba kwakuyindoda elikhulu ingakho incwadi ithe uthakathe kwakuyiso nanamuhla uthakathe kuthiwa yiso yahamba le ndoda umndeni wakithi wawuningi ngiyadabuka ngizokhulunywa ngomndeni mina nginawo umndeni ngivele nje ubaba nodade wabo bebobabili baqokha umndeni wayengenalo elinye ikhaya wayehamba esuke ehlala emzini yabantu waze wagana eganele emzini wabantu kukhona indoda ingqongqoshe nengqokode mayithi wena libambe lingashoni liyosona nawe kuthiwa le ndoda yahamba ifuna yahamba isingela yafuna inyoka embili ngizokhulunywa ngenyoka yafuna inyoka embili imamba emnyamane ehlaza yabuya nazo le ndoda ziyitholile ukuthi yayithola zibekwe ngubani lapho asazi yafika ekhaya yeyithola
iphambanisa eyaziki yathi wonke umuntu ongalesi sibongo akahambe emhlabeni bahamba baphela ingakho ubaba wayesehamba esuke ehlala nje eyingane le ndoda-ke yafike yafakwa insimbi lapho kuyiwa khona yaboshwa wahlangana umndeni wasusele bathiwa kodwa lo muntu ububani bathi abanye hayi angasabuka akasetshenzwe bamsebenza le ndoda yabulawa kwathiwa ayobekwa lapha simsusa ubuhlungu lokade kususa thina emhlabeni kuthiwa ngendoda le yofika lapha okhala kwamkuwa khona wafakwa khona nanamuhla le ndoda isesodayeni silapha-ke ekhala emphefumulo sizofuna le ndoda. Amen. Mufa le ndoda bese kugula enye ingane eyami khona la yentombazana kwele sibonakaliso saletha omunye umuntu abone le ndoda izothanda umama ozala mina nonina wayo belapha ekhaya ithandaza le ndoda ithi ngizocela emndenini ukuthi ubulawe lo khomba ingane ayihambe le bese phenduka lo umama ongizalayo nonina wale ngane athi uthini athi cha ngicela ukuthi ingane ayishayishe imoto kodwa mayishayishe imoto ingafi ukuze bafune ukuthi yini engane ukuthi ingane ishayishe imoto bathi uthini wena yabaleke yasuke yaphuma yahamba ngoba asiyazi kaya inkosi yakhe hamba emhlabeni inaleloshwa mhlambe njengokulela uNkulunkulu uzoqeda ayibonke aziyazi le ndoda ukuthi esishulaneni ngesingaki baba Mshumayeli wala ekhaya ngesingami isifiso sami bengicela kuNkulunkulu lovumile ukuthi namuhla ngize lapha ekhaya ngimisa inkomo le nkomo ngicela uNkulunkulu yena wazi imindeni eyaqala ukuphuma endleleni yabantu yabulala abanye abantu ukuthi yena muphi lo muntu endleleni. Amen. Ngilisikomo engizoyiletha la ebese kuthi okwesibili imisebenzi angazi ukuthi ingaki yenza inkomo idlule ama-30 kodwa impendula kuyo ngiyihlabe ngambili noma kodwa impendula kuyo nembuzi Mshumayeli wala ekhaya uNkulunkulu wemphefumulo ngicela ukuthi uNkulunkulu abavule umlomo kakhulukazi. Amen. Uma ngisuka lapha ke Mshumayeli wala ekhaya sawukwenza iphomela ukuthi lezimpahla ibuzi lapha ekhaya. Amen. Uba impahla ihamba iphomela ngekho
ngabe ngiqhubela ukuthi nelanga lithile ngiyafisa. Amen. Lapho kuyiwa khona kulukhulu bazalwane. Ngijabulele eziyokho ngicela ukuma bazalwane ngoba ilanga selihambile. Amen. Ngeke ngaba nayo ihlahla kanti ihlahla yami ayithathile. Imvama yami bengibamba izingwa kalulo nje ngibambe kalulo. Ngiyibeka yagabula ucingo useduze kuleli sanga lingale ihamba nami ehlathini kodwa ngagcina sengikulela ayibongo. Amen. Ngaba nephuthayo abazalwane ngoba angizonga wafika umuntu elethusonalisa wathi bathiwa wena lezinyamazana ozihamba ululisa amakhosi kodwa okwenzanga asikenze ukukunikeza zona. Ikakhulu nje ngoba lilanga ngikhulekela umndeni ekhaya sibathathu nje yoba kuthiwa lapho umuntu usanomndeni nangazi ukuthi ngasanuka yosanale zingane njalo nazasena sohamba kodwa ngithembe uNkulunkulu ukuthi ngoba unina wazi uyibonakale lapha ekhaya. Amen. Ayibonge Nkosi. Amen. Maningi amasu kusokusisi. Amen. Ingoma 9:7 yosiza umshumayeli walapha ekhaya babumajiya 97 Nkosi ayibusise ukudla kwebandla. Amen.